أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Paganayron na nabsalam nami sa mga bangsami sa kalangulangan nyo, lagid o mga pamamakay nag-iman to oras, agyang kai radio station tano ade XSK 95.5 Cool FM. Agyang kai-up kan gayon na nagyaysoy titilaga damir kan mga programa, iningaran tano sa MHSD katindingan, pagka nagyose ko sulod ay sa kauras, igira lagi da Sabto sa iko oras sa alas 10, taman ko oras sa alas 11. Sa imambu ko arbaan, napka nagkaminyo sa iko kagabi-gabi niyan, sa iko oras sa alas 3, taman ko oras sa alas 4. Agyang programa tanong ka nagyo na na-sponsor ay Ministry of Human Settlements and Development sa kasasalapidawaron nagyang ko ta Office of MP Bara. Mukit ko kapaguluan na kami agyang ko to maporwami si Attorney Hamid Aminuddin Di Bara. Gyang programa tanong na naayad no tuwa antap. Miapilitan no pad ko mga antap yan ay madala ka pa kantapan na dito no siya di pa magusahin so mga issues mga bandingan sa isa basam ranaw mala kapakaya epekto niyan o di nakitutumpok yan kung kababalitan no mga bangsa moro ay mala na so kababalitan no mga Muslim kaya ay sabab po to na ay keep lang yung tano sa andaman na ya kapkakwatan no lagi da kiyakwatan no sagyang barm kabakan kita no di imanton na bangsa moro history month aside from fire prevention month na nagito ba giyang kaya pa na March rather na bialiran bangsa moro history month na nasita no kaylay so mga pipi ararad may sabab ko panamar o mga miyangaw na antano so mga lokas tano sa andaman na ayatan no mipagintaw na naso kapagintaw ikasusuwa to Allah subhanahu wa ta'ala. So gito ba di tano siya di pa magusay nagyang ko ta mga bandingan bata bulabaw so mga bandingan makapantagsan ko mga hukuman akapakay akaapektuan niyan agyang pananamaran tano sa so kapagagamat tano kababalay tano ang mga Muslim. So gito ba si kuda tano pankasuldi sa gyang miapilitan no abandingan tano inarawa miya isayan ko mga published articles kagyang apad sa mga authors agyang katendingan publication nagyang mababaloya attorney Mambo legal ami si sa Office of MP Bara sa mapamagusan niya tanog yang makapantag ko soji bill na inukas kanya ni magbugayro sa detail gito ba pangita ko Allah mapipiyatan no langon sa kasabutan tano agyang bandingan tano so gito ba aya po na maranami na gyang makapantag sa soji bill aya mala mapapadalam saya na very famous so kapkan ganiron sa social media LGBTQI+ na anto na mga day itindig sayaw agama kag upama ko katawitan no na sama na nadirad na di basisaan sa isa Senado di na sa Congress sa andaman na ikabaloy niya pangitaban ay pag-apply san ko mga Muslim, ko mga Filipinos in general. So gito ba mga bangsami ya din miapilitan na bandingan tano na the SOGI bill or the LGBTQI on Islamic perspective. So kataya palad na karkano so miapilitan na banto tano si Attorney Siti Junaida Pazaulan, ma'am. Assalamualaikum warahmatullah. So iman to na yata no pumagusay about si ko article la kan actually sa kanin ganiran sa task magay sa article about Islamic perspective on LGBTQIA+. Pero as a disclaimer lang na nabo ko alima actually nabo ko nabasa ni pinaka authorized tao amgay sa Islamic quote unquote
Islamic perspective on LGBTQIA+. Dita kapangunan sa mga mga alimtanusan kasi rani tito matawron uway. Ugay na gito mang bumiyang bulak miyang ako sa research ako no kagyan na resident miyang mga alima agong mga alim sa office mi na miyang ako kiran sa mga dalil or basis sa makapupuon sa Quran agu sa hadith kadiba katawan tano sa Islam na yata no primary basis si kulang no rules tano nagi Quran agu so sunna prophetic sunna uway. So giti piyamang yak kira na tiga na para accurate sumid gayak na basis ang makapupun sa Quran ag hadith na siyang kiram piyamang ni. So actually na matataguya saya sa article lakan. But yak start ako siko definition of LGBTQIA+. Nay no kamay kausain tanubo so relationship yan siko nyaloy kagi ro akuan about sa SOGI bill. Okay, so mag-start na si ko LGBTQIA+. Atem, nakatastas din skanyan. Okay? So actually na mag-start skanyan sa LGBT. Four letters lang yan dati. Okay. LGBT. But over the years, napkumanan skanyan din kaya madakla ipagpadiran no ng mga sexual orientation, not only LGBT. Okay? So LGBT na stands for lesbian, L, gay for letter G, letter B na bisexual, and then transgender ko letter T. Now, iman to na inuman na niran sa QIA+, Q, naginan so queer or questioning. Medyo, karganan ta sa queer. From the word itself na questioning. Medyo, dinyan do katanan to ni, basta din, nanto ni sexual orientation yan, okay? Yes. So, we have letter I na intersex, medyo maragan pansabutan, di tanto-tanto pangusain. And then letter A na asexual. And then, so plus, nagiya plus na, sa kasasabutak nun, na laydugi na ni pinaka-wide coverage, katigyan na plus, represents other sexual identities including pansexual and omnisexual. So in simpler terms naginan so mga gender ana ba makasusulad ko female agu male. Okay? So ginan so tigiran na si kung sa look. Pakalolok niran. That's why may mangbalasiran sa imbatukiran LGBT or LGBTQIA+. So gite pinaka primary niyan pakataros kita LGBTQIA+ tano. Okay, so maliwanag to ay abso ta pong basi sa antano. Pwede na marantano ikabgan tano sa liwanag kay lagi di ang mga topic ay kan sumpatan na kita introduction na inibigay tano attorney na very alarming, no? Kagya even kita tigina even sa tato nagyang mga questioning anto nagyang mga intersex and so on. So that is merely referring to sexual orientation or sexual identity or identification upaman na tirimaan o sabaad ay malana kadaklaw na sa mga sarwang at tigiran na paman na kasi ang kaya tigiran na bill sa dapang katiroy attorney na anti-discrimination so tigiran so gito ba panamarantan no alhamdulillah mi happy pagyak isusuretan anyway this article of our very own guest for today's episode na Kailan Yuseco, Office of MP Bara quarterly newsletter siya ako July to December 2021 issue number 2. This is the official journal on and the publication of the said office. So gito ba naino kung kakauta kaya start ang bui attorney na nayatanuron pikitaros para ma-update tano niyan anto na katutumpok attorney agyang kaya LGBTQIA+ agog yang ko to I think kita mi aling nga nagkapakayap man na pagwiyagon na si Risa Hontiveros pambutuan tano sa SOGI bill or sexual orientation, gender identity and expression. Okay, so miyaloy nga san ni Manto agi SOGI bill tano na pakatarson tano agi SOGI. Agi SOGI na SOGIE. So gina na abbreviation. Okay. Abbreviation na ya pakatatarusan na sexual orientation, gender identity and expression equality bill. Or batwira nun so kumya na anti-discrimination bill. Ino to anti-discrimination kasi ay kagagada maron yung mga pagarita no at tigiran na papadiran na ginawaran sa LGBTQIA+ na madi-discriminate siran. Kaya tumunira na makakuha siran sa rights sira na unique kiran. So para
parang di lang kataong ko para ko mga buboy, ako para ko mga mama. Example. So, tumo nila na nasariling CR Iran. With all due respect to them, tumo nila na nasariling CR Iran. Kapara mambuo pa man na, kapag sila sa right, parang pa man na nasariling gender rami mambuna. So, bugi kami ni sa sariling CR rami. Oh, aya pinakamapuro na tumunira na ma-attain again with all due respect na so same sex marriage, although gito medyo margnanan ma-attain sa Philippines because conservative so nature o kwanta no mga laws no unlike sa the country like the USA sila na medyo liberated sila, that's why they allow same sex marriage. Saya na din kapakasusuldag yung same-sex marriage yung katano. Lagi dito may leta no, di ba? I-incheck ka kambu. Dito ki vice ganda ko si Ayon. Ayon, very controversial and very kuana sila ni pinakasikat sa social media. So ibigay tanos kanya na example. Di ba kami leta no si ko programiran si sa sa ABS. Di ba mamante na they dumikuwing si Rangkon. Parang kalipatan ako si Mbutu sa gito ceremony ran si sa US. So, ito ni legal effect to sa Philippines, zero. The na legal effect yan because Philippine laws do not recognize same-sex marriage. Ayabu marriage recognize sa Philippines na between a man and a woman. A very sacred na doon din makasold sa same-sex marriage. So, bapiya si vice ganda, si Ayon, sumin sa Amerika, na may gawing siran ro, which is valid sa USA, makamasiran sila, di pa rin na legal effect yan. It's not recognized, acknowledged whatsoever. So, gito, din na epekto ro to. So, gito'y parang pinaglalaban ni Ran sa Philippines. At umuni Ran na makakwasiran sa right ni Ran. May to na pinaglalaban ni Ran. So, sa Soji Bill no, na nabun makasosol sa same-sex marriage. Ugay na parang rosiran papunta kasi nagiti pinakamapuro at umuni Ran na ma-acquire a right. Why? So, sa Soji Bill no, katan, napasatunod no to ibigay example, why na, sino mag-start sa House of Representatives kay di ba so kwanta no Congress no na composed of House of Representatives o Senate, so either of the two houses nakapakaya mag-propose o mangbol sa bill. Okay na siya nag-originate sa House of Representatives ay nga ran yan na House Bill number 4982 at title yan na an act prohibiting discrimination on the basis of sexual orientation or gender identity or expression, kapakakuan yan, abbreviation yan na SOGI, and providing penalties therefore. Aya, miyagkuan saya, ayaron parang head na si late Senator Miriam Defensor Santiago. Agu si Akbayan Representative Eta Rosales. Ugay na miya titis kanya na pendingan. Kasi na first of its kind kanya si sa Philippines sa inisubmit sa Congress bill. Kasi na yun na nga sabi ko kasi sa mga Philippine laws na conservative. Ay parang kung kanya na inclines kanya si sa Catholic Church or sa very conservative kanyan. Okay lang nga sa mga laws no na very sacred kanyan. Very strict kanyan when it comes to gender. And when it comes to marriage or things like that, very strict kanyan nun. That's why karganan sa mga representatives or mga senators para mag-submit sa proposed billiran on this matter. So, gito, ayan, naglakas ng loob na ito si late Senator Miriam Defensor Santiago, o sige, Akbayan Representative Eta Rosales. Okay na, nag-pendings kanya for 19 years. Imagine. Ka, di din po kalawa nga. Di din po kalawa, di din kanyang ka-approve siko 3 readings kasi na just a recap na so bills tano na di madoya law upon 3 readings si sa House of Representatives or Senate bapian din yaw na na supang ko other house maragan sa kanyan nya titis kanya na process actually. So gito gira ko na bapiam nya kapas kanyan siko brad na House of Representatives akapay matay kanyan sa Senate so miya type man so bill not unless sa pungbol siya man sa bago. So aya kaysa ya sa GSOG bill tano na miya tais kanyan si isa House of Representatives. Si kopyagpunan niya na din makalawang. Des kanyan makalawang. Okay? So, not until imanto 2020 na binuhay na naman ni Senator Risa Hontiveros. Na tetala niya no to sa SOGI SC.
Parang inumanan niya bu, although lagi siya bu, substantially nam lagi siya bu. Sexual orientation, gender identity, gender expression, and sex characteristics. Inumanan yan sa SC. Equality Bill or Senate Bill number 1934. So binuhay na naman niya dito yang ay po sa actually madaklot ang mga bills. Madakol siran. Parang mangkwa na mag-attempt sila na di putay na buhay nila din tama sa did na miyaswayan na iman to na yung pending na girki Senator Riza Hontiveros ginana Senate Bill number 1934. So aya kang buko medyo bugan na kang sa very short lang na tanini background nag lawyeran gi soji biliran to matataguon. Eto mo ni ran sen nagito from the words themselves Anti-Discrimination Act. Tumo ni ran ko na di kun siyam ka discriminate kasi they feel discriminated yung mga members tano sa LGBTQIA+. Tumuniran ko na parang bugan sila sa equal o parang kasi sa 1987 Philippine Constitution ana batuan roo sa phrase sa Equal Protection Clause. O why na tumuniran na gito'y maatin nila ko na may bagay kirang ko o pa man na equality. Ginanito mo nilan, equality. And yan kapaka pinaka simple term, term tanong na ginana equality. Tumo nilan na uman sila mag-apply kon si sa mga work na mga sila sa equality parang pamana discriminated on account of their sexual orientation. I don't know how true is that parang the equal opportunity of gay kiran. Like for example, nagilang kon mambu si kung mga housing, gira pumasasiran, di sa ni mag-apply sa professional license, na parang feeling nila na kukuhan sila, discriminate sila, even sa admission or expulsion from educational institution. Okay, na ka-feeling na ka-discriminate si Rangkon. Sa akin na wala akong personal experience as to that, pero gay matatago kasi sa proposed bill ran. So, I don't know how true ka-discriminate sila. So, that's why, tumo nila na misabmita or mulo ya log yung bill ran para di sila kun ma-discriminate. So, gito ito mo niran. And then, saya sa gilopan, sa proposed bill pala, nabas ganyan pan law, na ay penalty ni provide on, na o kuno ana violation sa law, ma-violate sa rights siran. Urad mo na, may kalawang skin yan na indiscriminate siran. Na ay penalty niya na 100,000 pesos to 500,000 pesos. Gitan so fined. And imprisonment to 1 to 6 years or both. Gito'y duti man na penalty niyan. Okay, so gito'y parang imbigay na right sa ginan ng mga LGBTQIA+ na baga na protection si kiran si ko rights si rangkon magan siran sa rights and at the same time protectance of rights siran, that's why an penalty niyan. Okay. So alhamdulillah miya ka liwaliwan na guto ay kapakay siya butan no sa giyang ko to overview attorney makapantag ka sa giyang kaya SOG bill na the original proponent agyang kaya bill na Dalit Miriam Defensor Santiago. So it takes almost 2 decades, no? Test kanya ng pero the one naga-attempt ngayon bayram man mabuhay nagyang ko to kuan man bu proponent agyang ko to awida kaltanay man to makapantag seko Anti-Child Marriage Act si Madam Senator Riza Hontiveros. So alhamdulillah, what I love the most about your article maybe inwayamiyapad ko mga feature article sa giyang kaya publication na nabas kanyan bias. So kailangan nun na pamanaw batian ka na kabgangan yan sa idea adin alagi daya pananamaraniran. Kagya aya basta kagdamayran nun na they are being discriminated. Kagya tigina na they are not identifying themselves as a male or a female. So so mga idea na that choice ira bapya mi transgender na sa original ano pa rin katago CR and anything lagi dinan. So gito ba say ko datapan kasuldisan ko Islamic perspective anta no mamumitulad o ato na katataring maasayaw agamatano na anto na pa kay mambu amatero tano basis siran kagyasay ko kamgay nga sa proposed bill na ad na mga basis ka burden attorney mga basis siran local or international laws sa giyang kay kapan na mariran sa kalo-kalo na may lawang ira nagyang kay SOG bill. Okay, so
Ima na kanumpan si ko si ko Soji Bill na kay related sa kanyang pang basis siran saya ang mga laws na Uway. o kuno makalawa nga Soji Bill ran na kipad siran ko pinoprotekta ng mga pulis kasi si sa police station na anak matuwan nun sa desk for women and children na makalawa nga nakipad siran nun Rosiranda kategoryo. Uway, kasi nanabasiran nung kung mapapad. Kaya Okay. magudamiran nanabasiran protected, nabasiran pinagtatanggol kay on account of their sexual orientation. So ayato muna giloyran o kuno yung makalawang napmuloyin kons kanyan so gito a desk specific sa police napmuloy a desk on women, children, women and LGBTQIA+. So miya sira nun. Uway. Papadun sira nun no gito kuan gito Bill. desk o si Bill na mapapasira nun so gito parang ka-feel na secured sila protected sila no? Gito okay tiyan. Once their rights quote unquote are violated. So anyway, as to their tunini basis siran mialo yakan sa article na about si ko mga rights kasi tiga nga para na yung mga basis siran sa yung mga laws na tiga na there's no need to parang gawing basis na kasi regardless kung pitiroy ra na we are protected by these rights as LGBTQI+ na they're really protected kasi napansira sa male or female. Tama. Male or female man sila in the eyes of law, in the eyes of God. That's why they are really protected and they're afforded their rights under these laws. O why? So akan pitiro saya na kasi na pinaglalaban nila na kailangan na kabga kami sa rights. Makakabnarsiran man ba? When in the first place, you were given your rights under the 1987 Philippine Constitution or tiga kan saya na mga local laws amigay kiran sa rights. Tiga kan man to first of which kasi local and international human rights. So tiga kan na siya kung start si ko 1987 Philippine Constitution. Gina na 1987 Philippine Constitution na gina ni paramount law no si sa Philippines. O manaw to na gina ni pinakamapurutan wa law. All laws vow to its mandate. Gina ni pinakamapuro. Once na law miniyuma bago na contradicting sa 1987 Philippine Constitution na the 1987 Philippine Constitution will prevail. Niya kabagaya law. So kanini pa man na pinakamapuro Iran na from that law na they're already secured and afforded their rights. Imbatusan na Bill of Rights. Natigin sa Filipino citizen rights and because kanya sa rights and privileges. Okay? So whenever so mga rights sira na mialoy roo, for example, right to privacy na kuridresanan si sa courts. So court na hindi yan kumikilala ito na padaya sa LGBT na ba? As human being, merely being a human being regardless of gender na mga sa kuan imgir ka so justice kailangan ka. Okay, like for example gito mga san nga place to so mga tigilan na lesbians piangwan sa buko piangalbun siran si isa if I'm not mistaken Maguindanao ba somewhere in Mindanao Get aware. Somewhere in Mindanao na piangalbun siran kagyo on account of their being lesbian. Na gito they're outcry ran na ipasta no so gibilaya kay ino kami niyo pa sisiksa on account of sexual orientation. So sa fact no natiyak na ribot gito ni kidikiran inusiran pengoy sa book kay mga tumboy siran na redress of their of that wrong si sa appropriate court on account of being a human being. Kadi ka pa kay budi nga di pa makasakitan so tao, the reasonable ground ka na on account of your being human being na nga sa justice. Yes. There's no need to emphasize sa member ko LGBTQIA+, niya violates the right ako as a member thereof. That's why I need to be given redress of wrong, etc. Gito point ako sa article ako. Yes. Makaliw sampan sa gina na Bill of Rights na tiga na si isa international arena na adna right ani bigay ko lang na humans ibatusan na UN's International Bill of Human Rights
na makapapadsan sumama babay tiron ta pa na bakla ka tumboy ka makasusulsuld ka san regardless of your sexual orientation. Aside from that ginan kasi ay UN's International Bill of Human Rights a consolidation na 3 legal documents including ginan so Universal Declaration of Human Rights or UDHR, the International Covenant on Civil and Political Rights or ICCPR, and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights or ICESCR. Na ginanim kuha na primary laws parang payagpuunan no dinodimtero na human rights laws on human rights. Gina na international na maana na regardless of race, religion, nationality, political leaning, sex, tribe na ginana poprotektan yan sa manusia. Right, human right, human. From the word human right. Human lang. Na the problema san na ba na di mangilala sa tunat tumboy ka, intersex ka ba, na di kong pwede. Nabuto. I don't understand sira na grabe so outcry ra na with due respect to them. Na grabe so cry ra. Tiga kan saya, inimpasay sa kan saya. There's no need to worry. Yes. Kung pa man na uyang nga bu pinaglalaban at tumun ka ma-achieve ka na. So protection ka ko human rights ka quote unquote na yan nibgir ka na nan Kabnar ka din. locally and internationally na you are being afforded that rights. So there's no problem with that. So gina makatatagunan sa isa article lang. Okay. So gito ba ay barato batan buwan pagilayan na the problem actually is ito ba panabiyata na si makapupon ko diran ka tatarima san ko origin o kababalera na male or female. So pamakweta no pagilay na even if you are not totally accepting your origin as male or female created by God na just merely a human, diba? So once you are a human, na you are afforded with this right locally and even in international arena. Sabi nga ni Ma'am, nasudin mo sa pinaka puunan. Kagisin sa Bill of Rights, international, locally, gitatigan na sa 1987 Constitution, na naging ni prevailing laws at tigin na paramount laws dapat na makaayon sa so lang una isuld pambaalan ang mga laws. So gito ba sama na yan na ayam mituturo iyan na upang makubot na ba din terima bata na ba din pagilaya to na right to maintain the justice at kababayan tano na si ka pa kay maka pamanaging puon san ko katarimatan ko anto na ikiad na tano so gito ba san ko kataya ka pa kay suldan tada nagyang kaya mga research ka makapantag san ko panarimaw Islam sa eco LGBTQIA+. So before that, san ko dangang panka-answer na how about sa mga other religion? Baad no to katurutano katuon tano rather maayon kiran anta ka even kana ba mga Muslim na di makaayon sa gidaya agyang kababayan ni Ran Abil. Actually na sa Catholicism or Catholic Christian community kasi madakal sila ni sects actually. So in general yung mga Christians na they are against LGBTQIA+ community kasi even sa religion ni Ran na they don't recognize other gender outside male and female. So that's the main reason inuto di pa kalawa nga gisoji bill. Kay pitiro ka na Philippines na conservative in nature. Sa laws yan, culture, traditions, we are conservative in nature regardless of our religions. Kay mida-bida tayo sa religions, na Islam, na Christian. Kasi now we are dominated by Christianity. Minority so Islam. So mga Muslims sa the Philippines. Although regardless of that na conservative pa rin tano. That's why di rin din pikisul din yung mga laws tano sa pro LGBTQIA+ kasi nagko-compromise kun so pagiging conservative tano na kudid no to na gradually na pagmatanon si ko lagi do America why nakudid din so pagiging conservatibo pagiging conservative ng mga Filipinos. Why man against si Ranon doon napakasoldon lagi lumialoy pa ni so former
Senate President na si Tito Soto. So, kus kanya ni makaon to the Senate President. Actually na, pats kanya kuha na di ron pakalawang. Paggarnon. Uway, katiginan taman sa makaon to do kasi na di na pakalawang au si Villanueva. So, what Si Pacquiao, ibig si Pacquiao. uway, kaya kuhan siran, parang devoted Christian sila, di ba? Si ko respective religion siran. Na devoted siran, no, na malaw to makasusupa ko mga religion niran. Oh, nanabusian mga Muslim na makasusupa ko religion niran. Uway na di lang mamupa kalawangan nabas katanubo mga Muslim si di rum pakalawang ka bapyasiran mismo na di lang pakalawang di churchiran na di lang din pakalawangan gergergenan sira nun makalawang ka makasusupa-supak si ko religion nila di lang mamu-recognize so it's not only us actually nabas katanubo kasi even them na internal struggle iran. Okay, so alhamdulillah, even though so nature o sa giyang kaya di kang gobyerno si sa Pilipinas na season sa concept o separation of church and state na may lay nga buna na baad na lawan wag matano aga may Islam pinaka-conservative maunad na san ko conservative yang hagya kompleto na bapiapan sa mga daraga na nadiran papakain. So, gito ni sumpatang agutay Peter attorney inunda mambo giyain na for 2 decades na patay, di pahalawang sa kupunan yan mismo kagya gito ba sa okay, not unless na magagaag yung mga bago mga lagi di si Kiyon Teveros may lawang ang irang kagiyad na kagada mayroon nung tigiran na bito nila sa equality bill o di na anti-discrimination bill diran katarima kagada mayroon na they are being discriminated. So, gito ba, isumpata ka naman kagya kataya sulda tama mo nga mga research ka na kagya sa origin, although miya kalalay ni bandingan mambo makapantag sa anto na kibabatad o Christianity anta kaso agama mga Yahudi na kagya man na so buksiran na napadanan ko mga recognize sa mga book, although what I'm saying here is si ko origin yan nabagyuta kya distort yan giyang kana na Injil agug yuto atigira na Taura inituron ko musa gito Angel the Gospel na Bible inituron san ko Isa ayamambo kapuunan san ko mga hukuman ay butado mga Christian o na so mga Jews san sa ginawairan na so nature yan talaga na conservative. So gito ba, sumpatan na ron ito, kagiginan ni katutumpukan, inugyang ka iya 3 major monotheistic religion na langonan na Abrahamic, bawat Ibrahim. So, mga pamanatiro nan sa gina ng mga kitab. Quran of Muhammad, the Torah of Musa, aguso Injil of Isa alayhi salam. So gito ba, ma'am, katemiya batiyan saya, aside from miya mention ka attorney giyang ko to basis pamanasoki babatado kabenar apia ka temataman so langon na kabenar na locally na adna ka afford irananan padsiransan internationally na malungar kayong pamagusaya so fruit agyang ka research ka makapantag mamko kabnar kailayon o Islam hagiginan ni pamang ninagyang ka iya mga LGBTQI+. So anto nagimambuag yang ka iya pamana right si sa Islam baka pa kay mamunab ganda no sila anta ka di-discriminate tano sila or something like that. To na kailangan san after doing this research sa giyang kai article ka. Pagkuhan na akong ganang mo sa credit si Sheikh Isa so residenta Alimami kami kay Sokoron alhamdulillah may kay Sokoron sa tiyak na misong na Sheikh budi maparabagan ako nga sa basis from the Quran agusiko hadith. prophetic sunnah para di ka na mapipikira na sira ni authority saya nabasakan so para accurate so may saitak na mga basis na alhamdulillah kakibgan ako ni Sheikh naging de sumini saitak na saya so aya concept akan saya makapantag ko LGBTQIA+ in relation to Islamic Islam na sad to say na it's not that we discriminate but we don't recognize them. I mean sa Islam na nabasiran recognize just like any other religion niya mention tano kagye na nabasiran recognize kasi niya aloy si sa Quran agu sa hadith na duwa bu miya adno Allah kuan human beings ginanso bebay agumama katatigyan na
i-mention na kan sa'yo so exactak na paragraph at na the Quran mentions only two kinds of humans in terms of sex, male and female. Verse 13, Surah 49, Surah Al-Hujurah of the Holy Quran provides, O mankind, we have created you from a male and female and made you into nations and tribes that you may know one another. So, any sex other than the two is not recognized in Islam. Matanan ko plain and simple a statement. Di din kailangan na soldon sa any other interpretation. Okay? Very plain and simple. Okay? Na di luluban sa loophole. Para may soldun. So, other gender. Okay? Or other sex as mentioned here. So, sipman sa hadith, makapopo ay narrate saya na si Al-Bukhari. Correct me if I'm wrong, alimao. Mas authority kano saya na Al-Bukhari na sa katawi ko ron kami ni pamangdurakan si sa mga Islamic studies sa na parang sahe, right? Sahis kanya na mabagar, strongs kanya na hadith. Once ron narrate na Bukhari and Muslim. Miyaloy said na, even Abbas, may Allah be pleased with them, said, the messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, cursed those men who are effeminate and women who imitate men. Another narration is the messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, cursed men who copy women and cursed women who copy men. So sa dengkon sa di man na yan sayan sa mama di man na yan sayan sa buboy and vice versa. So buboy na di man na yan sayan sa mama na sirang kunso ini-curse or ni pamanin tao nabita no Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Why? So, the place siran si isa Islam. Di sila na-recognize. Masakit kung masakit. Ugay na, gito ni conclusion yan. Why? Gito ito muna kan siya i-provide on the basis of Quran and Hadith na di sila na-recognize. In fact, nainipad silang ko ini-curse talaga o nabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. That's why wala. Di kikidita nun. Para ma-recognize sila. Although they're not discriminated. Yes. As human beings, na they are recognized as human beings. Lango na rights, protection, itong kung mga human being napapadkiran. Without regard to their sexual orientation. Ugit na once sa makasupak sila nun, kagimiyalo yan siya, ma'am, natiga ka nag Islam, nang pakalalabod niyan lang untaman. Why? Nabun niyang pakararaganan. Once sa tiro niya na haram mo to. Once sa tiro niya na halal mo to. So, haram na gito, so, ini saparyan. Nasukman, so, halal na, so, papakain yan. Tiga kan saya, the look yan. The gray side yan nun. Black and white tanan. O malimnaw pa sa sikat ng araw tiga kan. Na once na nabunan, haramanan, na period, din isumpaton, haram. Prohibited, di kapay, di tanggapan. Okay. Di na tatanggapan no Islam. Once sa halal na, tanggapan. Ito po, tiga ka na, nothing more, nothing less. Ito po kanya ni kapakasi simple, plain and simple yan. Tiga ka man na to. There's no need for other interpretation with all due respect to them. Okay, so kapag kaya katimblo to na not because you are not recognized, then you are already discriminated. Kasi so tigi ma'am plain bonan since Indian part ng Islam, so hindi siya pwedeng i-recognize di nga mi paguman kasi in reality na adna history san during the time of Lut alayhi salam na ayaman na ini kabinasag yung kutwa kaumulut o mga kemunten ano so kumulut at tigiran na because of ginanakiyang bakbakalaira na pamanas sa mga babay na miya na yan sa mama na masakit gitu akiyabang kita kirano Allah ka kapakay asisiran din tiyambunan san ko lupa misabab po sa gitu mga kasalaniran gu kapakay pan ayabas kiyabati akan sa giyang panarima Iran na they are the ones claiming that they are subject for discrimination. Pero not us. Nabatano sila ni discriminate. What we want is
Dito ba? Piya ka tanatanay attorney sa giyang kay article yan na dedin ay bo inad no Allah na mama gubabay. So, tigra na dualism, wad na mama adin babay. So robo pita man sa mano to na sila ni di mama guma nakagyaserta no sa agama kagya adin panagkataon tano tabi ang makasapulo dapat taga na kuno na mga Muslim. Kaya kira lang itang buso tao taron ka na bas kanin Muslim kagya inimbaw ata marana inimbaw ata tunanon san at tribe na naaya na kagdaman yan nun na makokompleto so kababuloy na Muslim na mga pad sa giyang kaiyatigiran na rainbow agyan kay organization na tigiran na LGBTQIA+. So gitu ba ya panaman na marantan no pad sa mga kapakay kay laya koron anta pag yung kay article na sabutan tano anto na ikipapatag tano kagamat tano anto na inibetado agamat tano atama na san ko kay ilatan ko ginawa tano kamatag tano mga ori pano Allah ay patot na pangunutan san ko kanagtano ang mga commandments yan na ay patot na pangunutan ng tano. So gito ba attorney alhamdulillah mi api-api so bondingan ka makapantag saya baad no to aga pa kay mga message anta ka so iputo ka nun nalayon apin kay giti ka pa kay amapi at terms san ko mga Muslim. Because di tano talaga kidinaya adin. In fact na siran na kapakaya kipapayag siran tunay kapakaya message tano sa kiran after yung ma-realize ka after writing this article attorney. Saka na yan inisurat ako ng article na very maingat ako kaya pangbali ako. Nabaka niya inisurat aya intention ako na pakasakitan ng siran, discriminate ang siran. On the contrary na, aya intention, purpose sa article, na sakali lang ma-realize siran na, why mo, mabuha kabanaraya, why not mag-research kami, sa Islam, kasi title yan nga, Islamic Perspective on LGBTQIA+. Aya pinaka, pona na yan na, kung Muslim ka, na you should let yourself be governed by Islam. Exactly. The kaparkaon dapat na you matuan ka ginawa nga sa Muslim. Nabakan dito ruaya ka tigak na perfect ako. Muslim ako. Oo, ay amya sak na din na pawing nga kan as a Muslim. Okay? Na lawan ta no mano siya di kuribot. Na nabamaratap ko remind ka so fellow Muslim ka. So sikira na tiga ka na if you call yourselves as Muslims na you let yourselves be governed by Islam. Langon din in all aspects kasi Islam na it's a way of life. So may kupitiro Islam maharaman na panagunta man ni nga isa par ka sa ginawa nga. On the other hand, when it's halal or inisugur ko agama Islam na suwang ka. As simple as that. Although katanak na margano to, galabakan. Uway ka mano siya ka bo, di ba? So, kapakaya sa buso tigiran na kaya panganagtama mo kayo mala kulay ta sa social media, even sa TV, ginam, pangay sa mga TV programs, at tigilan na nabuman malabod kun. Kaya, nabukunan na laydo sakit at kabulungan. Diba parang sikiran ko na tigilan na inborn na nan. Ado man ay minimbuta kami lagi daya. Nagdumamiyaya. Adi mi tumun so opposite sex. Kaya mi lagi na, ay mi tumun na so lagi dumi. Oy, so tigilan na, giti defense ra na, nabumi man na ya kabaya. Kaya mi agdumami. Duman ikinigir kami. Okay na, ito nga, tiga ka na, diba na, Muslim ka na, you have to tame mga sa ginawang ka. So, kabayaw ginawang ka. Parang, it's more on Islamic talaga. Parang, subaya ginawa na, parang, you have to tame it. Giti test ro, giti challenge ro, being a Muslim. Okay? Ada pa na, matame ka, subaya ginawang ka. Okay. So desire ka, so self-desire ka na kailangan na ma-tame ko to para for the sake of Allah, lillas kanyan. Oy. Parang gitubuy parang pinakamalbuda ipumulong ka sa ginawang ka. Di nga din pipikira ba naging mga rights sa nibigay ka internationally, locally, etc. Yang nga bin pikiran na sa pagiging Muslim ka. After all na mambuo pa kanta pa nag-article ako na Islamic or sa Islam
parang matagbo din na kita na yung mga Soji Bill, Mm-mm. yung mga 1987 Philippine Constitution, but ang pinaka-antap sa about si ko to na perspective o Islam si Kiran. Okay? So, plain and simple naman to, malbudbuya sa butan. Yaka simple-simple lakan, para did na room for other interpretation. At yaka na ginaharam, dingan suwa. Oh, why? It will take time siguro, but sukap niyat. So, para kanino nga nanding galaba ka? O para ko Allah na siguro mas malbudo ng galabakan. Oh. Ginga sa time so ginawa nga, pamimikiran ka, pag-contemplate ka. Nabamalbud, but it's worth it. Pag-effort ka, pag niyating nga. Oh. Tsaka gito ba, attorney, sometimes na when I was just in my high school this is actually ginagawa nilang subject for debate. Is it nature or nurture? So I think that is, I don't know, it is not nature, nurture. Kasi anto na ka pa kay gito ba pagkwantan man buak na batay ni litero kagi ipamakasakit ta kira na lagi de ugaid na part na ya o concern ta kasi na diba so kababali nga Muslim na you should be mag-take part ka san ko keep sampain san ko benar so gito ba anda kukurang si kukurang ko ka penamartano sanda manay kasabutatano ko agamatano gulalan ko kasabutatano san ko mga suguan ini ibgertano Allah subhanahu wa ta'ala. Ito na pinakamapya na mamatyatano ka, it is not enough that you are claiming na ikaw ay isang Muslim. It should be with full conviction because you are convinced. Bakit may conviction kagi di pakapambakan so para tiyayasan ko po so amay ko ding ka pamana di kaon ka sasanangan. When I say di kaon ka sasanangan na kanaba fruit o di na kanaba result o kaya sabutan asan ko agamang ka. Cause the more you learn, the more you read, the more you understand, the more you engage sa ikukap ka to kawisan ko agamanga na, the more amakap panalamat ka pakabagal sa parataya. So it is very true through the reminders na kuyag so puso pagkatanudan ta pagkakanal ta tunay kipagukit ta san ko kayaguyag ta sagyang kaya dunia amatag sagad ang tunay kipapantagin ta ko ginawa ta so pamilya ta ay amala na so kadnan ta no arabul alamin so gito ba sumpatan na kanaging ko ta message attorney ay pinakamapya na natarimaan ta no ang tunay kaya narkaw Allah nagyuto din idapat ay pagukit ka that is empowerment. Aya ka empower nga sa ginawang ka na panalamatan ka agu panamaring ka ikasabutang ka o kababaloy ka ba gusto ka babaloy ka dato na by that na makapanalamat ka deden na pamanaya deden kargrgen akya sabutang ako agamang kakaba pira-pira tama ni man to nadiran sa sabutan so agamay ra nasaktan no na nainimba bawatatan na aya den inikwan raktano na we are Muslim. So aya buwa kailangan ro na mapaka baka nakasan ko puso ka as ka na Muslim ka na gulalan ko kapag nadangkasan ko agamang ka. So gito ba say ko mga bangsami maapad saya kay kada kalapan nakipapayag aya ko kwanneran na madidiscriminate siran disiran ka bugan sa kabenar na ding ka katawa sumiyak ka puro ka benar inibgir ka kadnan ka aya buwa kurangon na tarimaan ka na you live to it. Kagi tigiran knabanan sakit no adin na kilalakan skanya na tagayngad na miya bakbakala to the extent adi mikikakanga sa pangadian miya kalalay ni Alason na eto na miya swayan miya wasayngad na miya titi sa pragatan na miya kamanatuloy wata na dama kilalaya bigito moritian basta tigi biya wida kalak na wata ka di mikikakanga na sumasayan sa bubay na depa karno na so miya to niyan so kabubuloy na mga namin babawata in another babay miya tumbutumbi ka o di mikikakanga gitway sound and ibigay na example nagi na di mikisusunto ka di pagbuk sa matas basagolera na miklas na miya kasulod sa emis yun na mimbuloy IS student nas kanya ni miya kataskilsan ko buong pamilya niyan iman to nasira ni mapterwakan sample o mapia mga tawa aya din
iukit o pamilyeran kapag uyog-uyog na so Islam na sa kataw ayad na kataytaw na awidakal ka bubay adi may kikakanga na mikla sa emisyon na miya kauman na Islamic studies na minikab na lang niya miya pa ka sangor piya so mga pamilya niya di ba Seka kan iya so banay pagmangan na tiga ka na ya pararak na pinakabulong ngayon na sukap knowledge exactly sa knowledge na buron sa Islam kasi na ito ba tigila na knowledge is power exactly and in the same way that little knowledge is dangerous. Very dangerous. Gila din nakatay mo na sa kapini mga babanaro. So dapat na pang seek ka muna sa knowledge. Nagubo ka bagan so defense ka. Siguro nga din na makaayunan nan si sa Islam or sa whatever law pananan, nagubo ka defense sa iso side ka. Kaya ubo pag research ka sa Islam na tiga nga plain and simple and plain. Madidistinguish yan. So, andi katatago no, ginanatigilan na LGBTQIA+. Nabubo pag research nila na, so pipira ka pag research, anan niya tira no na mapya na, din kailangan, busiran tiro Kaya sira na, ka-discovery na sa ginawa. Knowledge mo talaga, tiga na parang pinakamalabulong yan na, knowledge. Ilmo. Ayun mo sa Islam. So, alhamdulillah, gito ba, malagi the same conclusion with attorney, aya bulong aya, na so, aya maknal tano, na so, titu ilmo, kito untano san ko kababaloy tano a Muslim, ipanunwatan tano san ko Allah subhanahu wa ta'ala. So, alhamdulillah, may happy to a discussion, na datad may nangka, na naaya busa man na malalambasan ko oras tano, na 5 ka minuto. So, inshallah, si ko mga pada oras, matagini mga introduction, san ko kapakay uad na awidakal taniman to makapantag sa giyang kay Anti-Child Marriage Act. In fact, na in collaboration with the College of Law, the Office of MP Bara will be holding agyang koto forum partag yang koto tradition din agyang kaya College of Law will be selecting mga so pinaka importante yung mga tawaad na kitutumpo kinang sa agyang kaya mga laws baloy siran mambu ang mga participants tano pad sa speaker tano. In fact agyang kaya mababaloya banto tano imanto inshallah na napo naman na maraniran si ko kapya niyan san sa kagagayran nun na kabugan tano sa liwanag sa mga issues ayamala na so implications agyang kay Anti-Child Marriage Act. So inurunan kisumpat kagi the same proponent agyang kay Suji Bill na nasire sa Hontiveros. So ano ta mga wata agatoon tano they are very fond of participating mga lagidanan ang mga empowerment programs, mga workshop lagidanan, pero in fact na empowerment na so kasabot nga saan ko agamang ka kagya kompleto di ba mauna pa suwagama kasuwagama na dalawa niyan most just religion, complete agud on the religion to be accepted by Allah subhanahu wa ta'ala. Wad na last message ka sa agyang kai malalamba oras tano na napialanda ka so microphone attorney. I think na enough no to so miya pag-usita kagya about Banasalam ka. LGBTQIA+. Yes. So parang sumpatan na ang biso ti miya aloy nga kagya just an introduction siguti ka forum tano inshallah this coming Monday. That will be March 7 no? March 7, 2022 sa College of Law Academic Complex. Na ya kuano to aya parang miya guluan no na si Dean Nur Habib Suud Barudi ago si MP Hamid Aminuddin Dibara ago yours truly inshallah. So gyuto ginanso about sa Republic Act number 11596 which is also very controversial sa putano mga Muslims imanto because kasi na it prohibits the practice of child marriage. Law akya sign na ni President Duterte just last year na ipinagbabawal yan so kakawing-kawing kung mga kangudaan below 18 na so miya sopak yan so lotano as being Muslims so ginani malotano di pinaglalaban tano adi tanoron mapad so aya pinaka primary tano purpose sa gito forum na makapamimikiran tano sa move tano para maprotektan tano mambuso rights tano being Muslims.
So gito inshallah paninta ma-successful yan gina na forward Amin. on Monday. So anyway sumalam ako sa walemi manto di mamakinag si mama si papa gusto mga tausan sa walemi gusto mga uktiyakan si sa preserve the Quran halaka. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu amya nagtanong. Miya ka pa mo gusto tanong makapantag ko Islamic perspective on LGBTQIA+ na so mababaloy legal attorney mi si isa office of MP Bara si attorney Siti Junaida Pazolan. Salamat attorney san ko oras ka so di nga kapundaray nun agusaksi kami san ko panamarka anda man ay kapakaguptano si particularly sa ko mga bill drafting kapag gulungan ningon ka chairman ningon sa ko mga pipi pamikiran di baloy atas tano piki galbak tano MP Attorney Hamid Amino din di bara. So dito ba salam na mambo dito ang mga si Kiyumi si Sapona Bayabo si Kiabi lalayo niran mo monitor nagyang kai programa tano katendingan sa kalangulangan yusan sa Sapona Bayabaw agugiyang ko to imanto in fact pamamuluan so reunion niran first grand reunion agiyang ko to mukha di family of Tugaya gitu si sir naman sa manta poli marantaw si sa Siandi salam na kansan skano sa kalangon-langon niyo so mga tunga na yan gitu kaya mga nakan of course si husband katayap niyo na niya sa Leo si Usman Muhammad salam na skasan gusto langon-langon ang mga bangsa miya pamamakinag anta kaso makapumantay sa ko uploaded video tano right after our episode ina-upload yan sa official Facebook page ng Ministry of Human Settlements and Development BARM gusto lango na mga poporami si isagyang kai yes lagi di attorney silam niyan mo sa mapurami si sa BTA sa Office of MP Bara sa MHSD sa LDR si sa kalangon-langon nila sa opisina pamamakinag iman 2 oras gusto mga poporami san sa Cotabato so gito ba salam rakanusan panalamatan na miskano sa kalangon-langon niyo di tayo budi makatutuna sa ko mga oras giyan mapipili as schedule lagi ang kaya images di katendingan alas 10 taman ko alas 11 igira lagi di Sabto adin oto episode tano igira afternoon 3 to 4 igira Wednesday din ada mga uploaded videos tano si isa Ministry of Human Settlements BARM na kailan niyo so every episode up kapasad tano so gito ba giya iso programa niyo images di katendingan paguluanan agyang kai bangsa niyo babay niyo pagarin niyo si Rohanifa Dangaw Abdurrahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.